Nino Lazink, če loti... ne. Če loti tukaj, come inside, je crazy. To je crazy. Ok, ampak to je zdaj izven konteksta, guys, ne. Nekdo bi tako, da hoče priti, se mi zdi, da takrat, kadar bom jaz delala in se tako, da mora pogledati skozi okno in da če loti tukaj, come inside. Girl, ne. Guys, don't bully me. To je crazy, se strinjam za Nino to. V glavnem, Nika, prav. Ampak koliko lepo pojete? Poje fe. Ja, poje fe. Mogoče tudi ona Štajerka, a vi rečete, kako lepo pojete? Poje fe. Ne, Štajerci so samo boljši. Ja, sorry. Tudi. Še ful dobro, ker so Res je fajn feeling. Pač ful je satisfying, ker pridi posnet, kako se to dobro vrta. Res. Sam tako, ali tukaj stojiš, se malo zlanjaš in tako. Malo stres relief. Kaj da tako? Sam ful paše. Res je, da. Ok. Jako, ali kako bi rekli.